米多伦多鲁米阿米阿，祈祷每一天。Papilah nu tapang kita do masa ma'amanai ngayai lemak。上主使我们成就各样的美善。Sarikaka mapulung平安。Malatsai kita milayap tu suar nu kawas。姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。以赛亚36 atsifang tusa kusafaw atusir suarsa tabangaw nanay patsakatan ko urip niyam o sakalahchi no lemak niyam amamin o nanumiso saan。上主啊，求你使我们繁荣，我们一切的成就都出于你。以赛亚书26章12节。Sarikakaaw mitier kita tu kawas o saka pakahapinangaw ita tonika o chitulasay ko fana ato icher ita ato bakasorin tonika liputan no kawas ko urib ita ta ano umaan to ko nitlimakan ita sa ay pilias kita tulalan no kawas o mataturungay nafarutsuan ningda。信仰是让我们察觉自己的智慧和能力是有限的，并且确信上主看顾保守我们，使我们无论做什么都不偏离上主的道路，凡事合乎他的心意。May tolong kita，我们同心祷告。Tabangaw sa punuran ako ko farujo mitier tiswanan，在kaca palalanan iso ko lalemaken ako ato papilahcian iso kako to masama manay karahkeran iso lemak。上主啊，我要谦卑信靠你，你必定指引我当行的事，并且你必带领我成就各样合乎你心意的事情。Pakani i tatamaanay ngangano tapang Ji Yesus Kristo mitolon. Amen。nanay mapalemah nu kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。